mbere umutwe wa Hamas wajya kugirana amakimbirane n'abanya-Iran, ariko baje kubona uburyo bwo kwiyunga no kugirana ubushuti. Iran iyoborwa n'abayisilamu bo mu bwoko bw'abashia, naho Hamas ni y'abasuni. Mu by'ukuri hari byinshi batabonaga kimwe, ariko aba bombi baje guhuriza ku kintu kimwe: urwango kuri Isiraheli. Uru rwango kuri Isiraheli bahuriyeho rwabaye runini cyane kurusha ibibatandukanya. Ngiyi impamvu hashize imyaka igera ku 10 bagiranye isezerano ryo gukorera hamwe kugira ngo bababaze umwanzi bahuriyeho, Isiraheli. Abatavuga rumwe na Iran ndetse na Hamas bavuga ko Hamas yabaye igikoresho cya Iran, kimwe na Hezbollah yo mu majyaruguru ya Isiraheli muri Liban, nicyo kimwe n'inyeshyamba z'Abawuti zo muri Yemen. Bakemeza ko Iran ikunda gukora ikoresheje ibyo bikoresho, kandi bivuga ko Hamas yafashe amafaranga ya Iran kenshi ihinduka igikoresho cya Iran. Iran na Arabia Saudite barebana y'ingwe mu buryo buhoraho. Ubu Arabia Saudite n'ibindi bihugu byinshi mu isi bararebera hafi Iran, bakayishinja ko rwihishwa iri mu isiganwa ryo gucura no gutunga ibisasu bya kirimbuzi ikoresheje uranium. Uranium ni ikinyabutabire cyifashishwa ku ngano nto itarenze 5% mu gutanga ingufu zakorwamo byinshi, urugero amashanyarazi. Uranium inatanga umusanzu ukomeye mu gusuzuma indwara no mu buvuzi muri rusange. Itanga ibikoresho byinshi, ikanifashishwa mu ikoranabuhanga. Uranium ikoreshejwe ari nyinshi kugera kuri 90%, itanga uburozi bwakwifashishwa mu gukora ibitwaro bya kirimbuzi. Gahunda ya Iran yo gukora intwaro za kirimbuzi byemezwa ko iri mu bushakashatsi. Ifite ahantu henshi hakorerwa ubushakashatsi. Ifite ibirombe bya uranium, ifite byose mu gutunganya ingufu za kirimbuzi. Gahunda ya kirimbuzi ya Iran yatangijwe mu myaka ya za 50 ibifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri gahunda yiswe Atoms for Peace. Nibyo Amerika yabigizemo uruhare. Mu 1970 Iran yemeje amasezerano kuri gahunda yo kugikoresha imbaraga za kirimbuzi mu bikorwa by'amahoro, harimo ubuvuzi, gukora amashanyarazi, ubuhinzi n'ibindi. Yemeje kandi ko gahunda zayo zose zirebana n'imbaraga za kirimbuzi zigomba kugenzurwa n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za nucleaire. Nyuma y'impinduramatwara ya Iran yo mu 1979, Iran yahagaritse ubufatanye n'imikoranire yose n'ibihugu byose byo mu burengerazuba bw'isi, abanyaburayi n'abanyamerika. Kuva ubwo yagiye ishyirwaho ibihano bitoroshye na gato, ikanakomanyirizwa muri byinshi. Iran yakomeje gahunda yayo ku ngufu za kirimbuzi, nanone ikazikora ku buryo bwa rwihishwa. Mu myaka y'ibihumbi 2000 ihishurwa rya gahunda yo gutunganya uranium mu rwihishwa ya Iran ryateje impungenge ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi. Bavuga ko iyi gahunda ishobora kubigamije gukoreshwa mu bikorwa bibangamira amahoro y'isi. Mu 2015 habayeho ikiswe The Joint Comprehensive Plan of Action, cyangwa se gahunda rusange y'ibikorwa izwi cyane nka Iran Nuclear Deal. Ni amasezerano kuri gahunda y'ingufu za nucleaire ya Iran yakorewe i Vienne muri Autriche ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa 7 2015. Iran yasinyanye n'ibihugu 5 bigize inama y'umutekano ya l'ONU: Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, Ubufaransa n'Ubwongereza hamwe n'umuryango umwe bw'Uburayi. Iran yemeye gukuraho ububiko bwayo bwa uranium ikungahaye ku gipimo cyo hejuru, kandi kagabanya 2/3 by'umubare w'ibikoresho byayo yifashishaga mu gutunganya uranium. Ku rundi ruhande, ibihugu byemereye Iran gukurirwaho ibihano. Mu 2018 wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuye muri aya masezerano. Ibihano by'ubukungu Iran yari yarakuriweho byagaruweho. Iran yahise ivuga ko yiteguye gukora byose bishoboka kugira ngo yumvishe abanyaburayi n'abanyamerika. Ubufaransa, Ubudage n'Ubwongereza byahise bivuga ko byiyemeje gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano ya nucleaire ya Iran mu gihe Amerika yavuyemo. Uburusiya ubwo bwavuze ko bubabajwe cyane n'icyo cyemezo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe, kandi ko ari ukurenga ku mategeko mpuzamahanga. Ubushinwa nabwo bwahise bwamagana icyo cyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kwikura muri ayo masezerano, kandi buvuga ko buzakomeza gukurikirana ayo masezerano
mu 2021 Joe Biden amaze gutorerwa kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hatangiye gutegurwa ibiganiro bishya hagati y'abashyize umukono kuri ayo masezerano y'Vienne ngo harebwe ko Amerika yasubiramo. Mu 2018 kandi igikomangoma cya Arabia Saudite Mohammed bin Salman cyangwa se MBS kuri bamwe yemereye ibitangazamakuru ko Arabia Saudite izakora intwaro za kirimbuzi mu gihe cyose Iran izagerageza ikagaragaza ko itunze intwaro kirimbuzi. Ibi byateye gutakaza icyizere no kutavuga rumwe ku migambi ya Arabia Saudite ku birebana n'ingufu za kirimbuzi. Ibi yanabisubiyemo ejo bundi mu 2023 ubwo umunyamakuru wa Fox News yamubazaga ku bikekwa ko Iran ifite ibitwaro bya kirimbuzi. MBS ati dufite impungenge z'uko igihugu cyari cyo cyose cyabona intwaro za kirimbuzi. Ati Iran iramutse igeze ku ntego yo gukora intwaro za kirimbuzi natwe twazikora. Arabia Saudite yagiye itangaza ko izakoresha politiki y'ingufu za kirimbuzi mu gukora ingufu zinyuranye zifashishwa mu bikorwa by'iterabwoba, igakorera mu mucyo no kwizerwa. Ariko kenshi impuguke mu by'intwaro za kirimbuzi zihorana impungenge ku bijyanye n'ikoranabuhanga Arabia Saudite ikoresha, bikaba bifatwa nk'impamvu izamura guhanganisha intwaro mu burasirazuba bwo hagati. Israel na Palestine n'umutwe wa Hamas bizamo biterero. Abanya-Arabia Saudite bashaka ubufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ingufu za kirimbuzi. Arabia Saudite yasabye Amerika amasezerano y'ubufatanye bw'ingufu za kirimbuzi adafite ingamba zikakaye ziyashamikiyeho. Kuri ubwo busabe bwa Arabia Saudite, abadiplomate bakurikiye ibi biganiro hagati ya Amerika na Arabia Saudite bemeza ko hari ingurane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye Arabia Saudite. Dore ibyo zasabye: kugirana umubano wa nta makemwa no kwiyunga na Israel. Icya kabiri, kwagura ubuhahirane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Arabia Saudite ikajya Leta Zunze Ubumwe za Amerika peteroli ku giciro gito. Ibi bivuze ko niba Arabia Saudite yemeye ubufatanye ikabikora mbere, ibindi bihugu by'Abarabu uretse Iran na Palestine bizakurikira, kubera ko Arabia Saudite ifite ijambo rikomeye cyane mu bihugu by'Abarabu. Ubutegetsi bwa Joe Biden bwashyize imbaraga nyinshi cyane mu rwego rwa diplomasi kugira ngo bugere ku masezerano y'ubuhahirane hagati ya Arabia Saudite, Israel n'ibihugu byinshi by'Abarabu, bityo ingufu z'Abashinwa mu burasirazuba bwo hagati zikagabanuka. Biroroshye kubyumva. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeza kubona peteroli ihendutse, Israel ikabana neza n'ibihugu byinshi by'Abarabu, Arabia Saudite ikagira ingufu za nucleaire zo guhangana na Iran. Buri wese akunguka uretse Iran na Palestine. Mu gihe imikorere n'imibanire yari igiye gutangizwa ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2023 mu rukerera, Hamas yahise itangiza ibitero kuri Israel. None dore aho tugeze. Inkuru y'amakimbirane n'urwango hagati ya Palestine na Israel ni inkuru ndende. Reka turebe ibirimo kuba mu ntambara nyirizina ndetse n'iby'ingenzi byo kwimenyaho. Nk'uko duhora tubyumva mu makuru, Palestine irimo ibice bibiri. Hari igice cya Gaza kiyoborwa n'umutwe wa Hamas kuva mu mwaka wa 2007, hakaba ikindi gice kiyobowe n'ubuyobozi bwa Palestine cyitwa West Bank, kiyoborwa n'umuryango uharanira ubwigenge bwa Palestine, Palestinians Liberation Organization. Ku ruhande rumwe, ubuyobozi bwa Palestine bwo mu gice cya West Bank ibyo butumvikanaho na leta ya Israel byose bubinyuza mu nzira z'ibiganiro. Ahanini ubu butegetsi ibibazo byose bugirana na Israel bubijyana muri ONU ndetse no mu zindi nzira zinyuze muri diplomasi. Izi nzira za diplomasi zikora kugira ngo buri ruhande rucishe make ndetse hanacibwa imirongo nka za nyirantarengwa buri ruhande ruba rugomba kubaha. Ku rundi ruhande, uyu mutwe wa Hamas uyobora Gaza wo ibyo ukora byose ubinyuza mu nzira yihangana, mu buryo bweruye uhangana na leta ya Israel. Akenshi aba bombi inzira zo gukemura ibibazo byabo zabaye amakimbirane. Hamas igerageza uburyo bwose bushoboka ngo ikubita ababaza inasenye Israel. Hamas igaba ibitero by'ubwiyahuzi kuri Israel, igategura imyigaragambyo ndetse n'ibindi. Akenshi ibingibi byo bibayeho Israel nayo irasubiza. Benshi ibingibi babigereranya n'ibyiswe loi du talion, ijisho rihorerwa irindi, iryinyo rihorerwa irindi. Nuko bigenda ku mpande zombi hagati ya Israel na Hamas.
kenshi mu bihe bitandukanye Isirayeli yagabye ibitero byinshi muri Gaza igamije kurimbura burundu abarwanyi ba Hamas bose babarizwa muri Gaza. Ibi twabyumvishe kenshi. Urugero, ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa kabiri mu 2008 Hamas yateye ibisasu bya rokete mu mujyi wa Ashkelon muri Isirayeli. Bukeye bwaho mu munsi wakurikiyeho ku ya 28 y'ukwezi kwa kabiri mu 2008 Isirayeli yahise itangiza igitero yise Hot Winter, itumba rishyushye. Iki gihe hapfuye abanyapalestine 112 n'abanyayisirayeli 3. Birumvikana iyi mibanire yombi hagati ya Isirayeli na Gaza ndetse no hagati ya Isirayeli n'igice cya West Bank kiyobowe n'umuryango uharanira ubwigenge bwa Palestine ni imibanire ibyara ingaruka zikomeye cyane cyane ku baturage. Ugereranije igice cya West Bank kirakize cyane kurusha Gaza. Imibereho n'ubuzima byo muri West Bank ni byiza ugereranije na Gaza. Mu by'ukuri Gaza ibice byinshi biyigize ni ubucucike, biragoye kuhagenzura. Abahatuye benshi babayeho mu nzara. Inzara inatizwa umurindi n'ibihano byafatiwe Gaza. Muri Gaza hari ibikorwa remezo bike, hari umwanda, hari ubukene ndetse n'ibikoresho by'ibanze bikenerwa mu buzima bwa buri munsi kuhaboneka ntibyoroshye. Abahareberera hafi bahamya ko Gaza ari akajagari ugereranyije n'igice cya West Bank, n'amafoto arabyerekana. Ibi byatewe n'iki? Ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa 9 mu 2005 Isirayeli yafashe umwanzuro wo kurekura ikanasohoka muri Gaza. Isirayeli yavanye muri Gaza abayahudi benshi bari bahatuye ndetse inahavana ibikoresho byose byayo bya gisirikare. Gusa Isirayeli yari gifite ububasha cyangwa se ubugenzuzi ku bice bimwe by'ikirere, imipaka n'ibyambu byo muri Gaza. Kuva ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2006 umutwe wa Hamas watsindiye imyanya myinshi mu buyobozi bwa Palestine mu matora yiswe Palestinian Legislative Elections. Iki gihe Isirayeli, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango umwe bw'Uburayi ndetse n'ibihugu byinshi by'uburengerazuba bw'isi byahise bihagarika inkunga zose byageneraga abanyapalestine kubera ko bifata Hamas nk'umutwe w'iterabwoba. Nta mpamvu n'imwe yashoboraga gutuma bakomeza gufasha igice kiyoborwa n'abaterabwoba. Abantu bo muri West Bank bafite imibereho myiza mu rugero runaka kurushaho muri Gaza, twabivuzeho. Mu gihe umuryango uharanira ubwigenge bwa Palestine uyoboye iki gice cya West Bank wavuye mu nzira y'urugomo, Hamas yo yagumye muri iyo nzira. Gusa ikibazo cy'ingenzi ni iki: niba Iran yari imaze imyaka irenga 10 ikorana na Hamas, kuki Hamas yatangije ibitero ubu ngubu? Ni iki cyatumye intambara iba ubu ngubu ikaba igeze kuri uru rwego? Mu bitangazamakuru byinshi impamvu ya mbere batanga ni uko Hamas yashakaga ko Isirayeli ibohora imfungwa z'abanyapalestine zifunzwe n'abanyayisirayeli igihe kirekire. Mu maso y'abandi benshi, umunsi w'itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2023 wari umunsi wo kwizihiza imyaka 50 yari ishize habaye intambara yo mu Kwakira mu 1973. Iyi ntambara niko bayita ku ruhande rw'Abarabu. Ku ruhande rwa Isirayeli bayise Yom Kippur. Iyi ni intambara Isirayeli yatangijweho n'ibihugu 10 by'Abarabu: Misiri, Syria, Arabia Saudite, Algeria, Yordani, Iraq, Libya, Kuwait, Tunisia, Maroc, hakiyongeraho na Korea ya Ruguru na Cuba. Icyo gihe Isirayeli yatsinze iyi ntambara. Ibi byari biteye isoni cyane ku bihugu bingana uku nguku. Abenshi bakemeza ko mu by'ukuri gukora ibitero nk'ibi ngibi kuri Isirayeli nyuma y'imyaka 50 yuzuye neza byari uburyo bwo gukosora ikimwaro cyo gutsindwa mu 1973. Impamvu yindi abarwanyi ba Hamas bavuga ni ubushotoranyi bw'abanyayisirayeli ku musigiti wa Al-Aqsa. Ni umusigiti ufite inkuta z'ifeza mu kibanza cya hegitari zigera kuri 30 i Yerusalemu. Ni umusigiti w'ingenzi cyane ku madini 3 akomoka kuri Aburahamu: idini y'Abayahudi, Islam n'Abakristo. Ubushotoranyi n'intambara ku mpande zinyuranye byatangiye mu mwaka wa 1947 ubwo umuryango w'abibumbye wagabanyagamo Palestine ibihugu bibiri, kimwe cy'Abayahudi n'ikindi cy'Abanyapalestine. Ubutaka butagatifu bwa Yerusalemu buri mu musigiti wa Al-Aqsa bwahawe gucungwa n'umuryango w'abibumbye bitewe n'akamaro bufitiye amadini 3 akomoka kuri Aburahamu. Intambara zarakomeje. Isirayeli ikomeza kwigarurira ubutaka, yiyongerera ingano.
mu 1967 nyuma y'intambara ya kabiri y'Abarabu na Isirayeli, byaviriyemo Isirayeli gutwara no kwiyomekaho Yerusalemu y'Iburasirazuba, ari nayo iri mu musigiti wa Al-Aqsa. Urwango ruriyongera ku Barabu. Mu gihe cy'imyaka myinshi leta ya Isirayeli yafashe izindi ngamba zo kugenzura no guhuza Yerusalemu y'Iburasirazuba nayo ubwayo. Mu 1980 binyuranije n'amategeko mpuzamahanga, Isirayeli yashyizeho itegeko ryemezaga ko Yerusalemu ari umurwa mukuru wa Isirayeli wuzuye kandi wunze ubumwe. Muri iki gihe nta gihugu na kimwe ku isi cyemeraga ko Isirayeli ari ifite umurwa mukuru Yerusalemu. Aho umusigiti wa Al-Aqsa wubatse, Abayisilamu bizera ko ariho intumwa Muhammad yazamukiye ajya mu ijuru. Naho Abayahudi bo bakizera ko aho hantu ari insengero z'Abayahudi zahoze, nk'uko zivugwa mu bitabo bitagatifu byabo. Ingingo zongera amakimbirane. Abayahudi bo ntabwo bemerewe kwinjira muri uyu musigiti kubera ko n'amategeko yabo arabibuza. Uyu musigiti ni impamvu imwe muri nyamukuru zateye iyi ntambara. Umutwe wa Hamas ufite abarwanyi n'abayoboke batera amabuye kandi bakarasa kenshi ku basirikare ba Isirayeli. Abasirikare ba Isirayeli barasa, abo barwanyi bakiruka bahungira mu musigiti wa Al-Aqsa. Bakurikirwa n'abo basirikare ba Isirayeli, imirwano ikaberaho. Ibi nibyo byabaye ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 2023 no ku itariki ya 4 y'ukwa 10 muri uwo mwaka. Abaturage b'Abanya-Isirayeli binjiye muri uyu musigiti bagerageza gukora imihango yabo yiswe Turmudike. Iki gihe imvururu zahise zivuka. Hari indi ngingo yo kwibazwa. Iyi ntambara yaba ifitanye isano n'imibanire hagati y'ibihugu birimo Iran na Arabia Saudite. Kubera iki Arabia Saudite? Urebye neza, Arabia Saudite iri mu bihugu by'Abarabu bya mbere bikomeye kurusha ibindi byose ku isi. Nibo bafite ingufu nyinshi, politike yubahirizwa henshi, bayoboye Abayisilamu b'Abasunite ku isi, bafite amafaranga menshi y'ibikomoka kuri peteroli. Muri make ibyo Arabia Saudite ivuze byose kenshi biremerwa. Arabia Saudite ifite ijambo rinini ku muryango uhuza abacukuzi n'abacuruzi ba peteroli, OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole. OPEP ikorana n'amasosiyete yose acuruza ibirebana na peteroli ku isi, ukaba ari umuryango ugena imicukurire ya peteroli, imitunganyirizwe yayo n'ibiciro byayo ku isi. OPEP ishatse yakubita isi yose ahababaza. Iran na Arabia Saudite biri mu makimbirane kuva mu mwaka w'1979. Uyu niwo mwaka muri Iran habaye impinduramatwara kenshi biti ya Kiislamu. Iran ni igihugu cy'Abashite, mu gihe Arabia Saudite ari igihugu cy'Abasunite. Aya makimbirane amaze imyaka irenga 44, akaba ashingiye ku mpamvu yuko buri ruhande ruharanira kugenzura no kuyobora ibice byose by'isi ya Islam uhereye ku burasirazuba bwo hagati. Ibihugu byombi mu guhangana kwabyo byagiye bishyigikira bikanatera inkunga impande zishyamiranye mu makimbirane mu bihugu binyuranye. Harimo n'amakimbirane muri Bahrain, Liban, Qatar na Iraq. Ukuboko kw'iki gihugu kugera no mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Gusa Iran na Arabia Saudite nta na rimwe bigeze barwana mu ntambara yeruye. Uku gushyamirana kwa Iran na Arabia Saudite nabyo byagiye bibonwa kenshi nk'intambara y'ubutita, kubera ko amakimbirane akorwa mu nzego nyinshi ku ngufu za politike, ubukungu ndetse n'amadini mu gushaka ubutegetsi bw'ikirenga bw'akarere ibihugu bibarizwamo. Kimwe mu bihugu bya mbere Arabia Saudite ihangana nabyo ku isi ni Iran. Byemezwa ko ku ruhande rwa Iran mu mitwe y'iterabwoba iterwa inkunga na Iran harimo n'uwitwa Kuki ukomoka muri Yemen. Uyu nguyu uhungabanya umutekano kenshi muri Arabia Saudite. Ibiheruka ni drone 14 izi nyeshyamba z'aba Kuki zemeje ko zarashe ku migi inyuranye yo muri Arabia Saudite ndetse no kuri sosiyete ikomeye cyane itunganya ibikomoka kuri petroli yitwa Aramco iherereye muri Jeddah muri Arabia Saudite ku nkengero z'inyanja itukura. Arabia Saudite yahise itera ibice 13 mu gihugu cya Yemen, byemezwaga ko ariho uyu mutwe w'inyeshyamba z'aba Kuki wabarizwaga. Mu magambo make, Iran na Arabia Saudite barebana ingwe mu buryo buhoraho.
hagiye habaho imishyikirano n'ubuhuza mu bice bigiye bitandukanye, kenshi ingingo ntizivugweho rumwe, buri ruhande nta cyizere rugirira urundi. ukurikije imiterere y'iyi ntambara, abayirimo n'abayigiramo uruhare ndetse n'abayifitemo inyungu, uratekereza ko yiteguye kurangira?